U osnovnim školama medijska kultura izučava se u nastavi maternjeg jezika, ali sadržaj, metode i načini poučavanja ne odgovaraju stvarnim potrebama djece i ne doprinose jačanju njihovih kompetencija. Cilj projekta je približiti djeci, roditeljima i nastavnicima savremene pristupe medijskoj kulturi i osnažiti ih za aktivno učenje i svrsishodno korištenje medija. Projekt podrazumijeva poučavanje djece, njihovih roditelja i nastavnika o tome šta u stvari jeste medijska pismenost i zbog čega je to ključna kompetencija za život u 21. stoljeću. Nama mediji nude ogroman prostor učenja i znanja, nigdje se ni u jednoj instituciji ne može toliko mnogo učiti kao putem medija, samo ako su oni upotrebljeni na odgovarajući način. Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona udruženju LAN iz Bihaća dalo saglasnost za provođenje projekta u 4 osnovne škole, članice projektnog tima s početkom februara posjetili su direktore i direktorice škola i prezentirale im planirane projektne aktivnosti. Ali ono što je bitno naglasiti, nama su u fokusu uvijek učenici, roditelji i nastavnici. Prije nego što započnemo s njima rad, mi moramo imati saglasnost Ministarstva obrazovanja i tu smo apsolutno naišli na svestranu pomoć i podršku. Čak evo u narednom periodu planiramo da radimo zajednički na određenim projektima. Osim edukativnih, projektom su planirane i aktivnosti vezane za vidljivost i medijsku promociju projekta koje uključuju druženje sa novinarima kantonalnih i lokalnih medija.